mi bedah tiji bedah puawa bak watayan tungku yang berbahagia Sabit bin Ibrahim pula pih na penawa gua urumo rupanya segolom tru urumo mi nekalan mak urang na ilmu keluarga urang na ilmu agama mak nawa bak perumo nyo na salim bulan madu mi golom tru urumo mak gepedu lah barang penawa bak babah pintu jiuhkan Nabi salim kiban salim Nabi assalamun alaikum ya babar rahmah yang dia dengar Abu Salim boleh madu kadang watayan tua Nabi teruk rumah Nabi kelai latih ke mak kupa ada tabi salim teman perumah si klo latih ke kupa ada tabi salim latih ke mak tan so jawab hana mene rupaya mi yang berbahagia ayah yang mertua suara cukup tak lagak maklam kama na orang jawab umi yang mertua ayah yang berbahagia ke jawab waalaikumsalam ya sayyidal amin tinggal apa ya Allah panai su yang tari dah gepeto ju mak bacu-bacun watai kebetul mi watai ketok-tok lah pintu oh watai ketok-tok pintu mi na orang buka dalam ke bang buka pintu yang bang pintu jamun meriarak angin na tapalong pintu lawiyang mi rupanya watai kebuka pintu mak anak jaro darah baru ke di dalam mi gemat bapa pintu tanpa sadari mak dahulua anak jaro mi turut-tirut lagi anak beriang tincu-tincu lagi anak beriang beda bang anak jaro perumah gedayang bugam-bugam lagi kena kaki nyata kediruh kena palut lalaruang berutuh mi yang deh iban tak pegat mayan jodoh deh dayang bak watayan mi watena buka pintu mak Sabit bin Ibrahim yomi watena kalan tidauri nang yang cukup tari ne kalan anak jaro tirut-tirut boleh keneng lagi sidom anak mata ge mi sayu lagi anak mayak meglang jak lauro tarik haik megublut pi rupanya mak waten mak Sabit bin Ibrahim sido anak muda waten ke kalan sido ni nang yang cukup tari hana jadeh ne tamang lam kama kedeh bak trah ne dua gegrup bak trah umi dak menda gedi ayah tiga mung tayang sang mak meya menanhi perumuh do ke menan medih lagak perumuh gop mecro lam kamba ke damang Sabit bin Ibrahim bak waten mak kedeh duduk bak trah rumuk gekalan le abu dari jauh mi gepeduk tungkat basago keun hayana yan pakan kahana jadeh tatamang lagau abu ka salah tamang kama long abu salah tamang bunuh long abu anak dararona abu buta anak dararona buta botak abu rupanya anak darah lagak tak lam kama yang lagu abu gejawab anak yang kehnyan anak darah lung yang kehnyan anak perumuh gata tamang laju kata lam kamayan baru ke tamang adunya mutuah karena paken kanaidin ba abu ke yang kenyar rupaya darah baru gayang wate ke tamang rupaya mi male-male karena paken nyurineng hantam pernah ke kalan uragam yang uragam hantam pernah kalan urineng man kan male-male ke mi rupaya yang se melikut medih mi melikut ke se kapos di belah lampam tepe yang baru balik gekeun le uragam de pesit ke pegah le ayah gata adik ule gata botak ada amte gedi jadeh botak ule gata adik kah meramah tumpuk lung tandi ge jawab bu permoh ge bang ne pegah le ayah lung bang ule lung botak benda tepe bang ok lung yo oh no payang mereh-reh truk bak tuut oh no payang ok lung yo bang jangankan ngen ayah lung jangankan tetangga lingka bang ayah lung sendiri di rumah hana gede oh na payang lung bang maka jih ayah lung ne marit bak majat ne pegah ule lung botak draw ne malam yo yang pertama bang yang kalen lung no payang rupanya bak waten mak Sabit bin Ibrahim gegesuk dada ne keun sikre alhamdulillah perumuh ku kelonteh tenang mak karena pakeun perumuh hantom lemah aurat taban lagi perumuh urinang yang naik birunyo sidum hantom duduk aurat ana pun kena mak bandum de orang mi bak watean mak gekeun sikat truk de posit de pegah le ayah gata mata gata de buta padahal lagak tak cantik tak lagu dek sayu lom ge jawab bang
Ayah long nemarit bang bak majat. Mata long buta bang hantam pernah long yak kalan barang yang haram. Mata long buta bang hantam pernah long yak tilik barang-barang yang maksiat bang. Dirimu sabe bang long kalan Al-Quran. Lun takzim taat ke yang ngan ke mak hantam long jak saho bang. Maka jih ayah long ne pegah mata long buta. Bak watian umi senang hati sabit bi Ibrahim, alhamdulillah gegesuk dada perumuh ke sangat mulia. Netayang lom dek pusit ne pegah le ayah gata jarwa gata puntung. Gaki gata bandua belah hana. Bak watian mak gejawab bang. Ne pegah le ayah long jarwa long puntung bang. Jarwa long yo bang hantam pernah disentuh le uragam. Jarwa yo bang hantam pernah long mat barang yang haram. Hantam pernah long mat barang yang maksiat. Ia nak darah ke tayo mak hantam pernah hemat barang maksiat ji. Ira baraba ira ramah-ramah na. Mia hemat tan. Rupanya tungku yang metuah ayah yang bahagia. Jaro long puntung bang hantam pernah long raba barang yang haram. Al-Quran musalla sabe long mat irumo. Gaki long yang puntung ne perah le ayah. Hantam long jak saho bang. Ian bate li sigli bang hana long tupat. Ia retang se hantam mulung dingo pi hantam mulung upi. Maka jih gaki long ne pegah puntung li ayah hantam long jak saho. Rupanya bak watian mak sabit Ibrahim senang gegesuk dada alhamdulillah merempuk perumuh yang luar biasa saleh. Rupanya ami hasil pernikahan sira uragam yang saleh, sira urineng yang soleha. Lahirlah anak bak watian mak Abdul Saleh. Sira urineng yang jero uragam pula jero. Lahir anak luar biasa jero. Sira urineng mi yang taat, sira uragam yang luar biasa taat, lahir anak yang luar biasa taat. Urayo getayo mak sira uragam bro, urineng pih luar biasa bro. Lahir anak pih ada keun dua ge dengku, bro. Main bro, kau dah belo mak kau urung bro. Mi yang metuah ayah yang bahagia. Rupanya Sabit bin Ibrahim bak ya mitar ya Allah luar biasa mak. Anak kurma ne pemaah rida Allah merempek darah baru pih metemung. Lahir anak sungguh luar biasa mi Abu Hanifah yang menulis dalam kitab mak nakeh siro anak yang cukup luar biasa, siro anak yang malim. Dokna ukuran malim Abu Hanifah umi yang metuah ayah yang bahagia. Umur ke 6 tahun manteng. Yahudi bak watian mak siro Yahudi yang bernama si Kafe Dahri. Di pesapat ubena ulama Mekah. Dipegat sabuh mimbar. Bak sabuh lapangan ubena ulama-ulama mak di pesapat ban Bandung di siro kafe ujung mimbar penaikkeun le kafe dahrian wahai ulama-ulama Mekah betata pe le kata uroyo si jawab le kata siat pe buat Tuhan kata uroyo hanam sabuh ulama mak yang jawab yang ditayang le kafe yang rupanya Abu Hanifah manteng geduk lam lumung ulama lain. Gopnian yang tiok jarwa gejawab wahai Yahudi tren kata sinan long kenan. Rupanya mak ulama lain mutaha gedrutnya kaya ne maya ubi kacami angin yo. Itai ngotan jut jawab iji pegah kajet nyo petrai pegah andre. Rupanya mak Yahudi tren ya teh mimbar ge Abu Hanifah watayan. Gebi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yahudi, buta tepele kata Yahudi buat Tuhan kamu royong. Putren kata dia teh mimbar ku long kenan. Yan nang kalati ke mak. Ulama lain mi tantruk pikiran ke kenan. Tapi Abu Hanifah ne jawab nekeun wahai Yahudi buat Tuhan kamu orang tren kata dia teh mimbar long kenan. Yan ke buat Tuhan kata Tuhan kamu orang. Rupanya yan dum malim Abu Hanifah. Karena apa kan hasil daripada perkawinan sira urineng yang jeroh dan sira uragam yang paling soleh lahir anak luar biasa soleh. Mi yang metuah ayah yang bahagia yang kejut acara kita mak bak malam yo bermerempak berkah ni bak Allah bermerempak riyadha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mi dakwah malam yo ada mendih mak hana becih dia teh ulun tuan manteng mi antran ban mandum kita yo mi giyo dakwah ban mandum kita yo mak tugas giyo dakwah kiban mufum gure Pak Camat giyo dakwah Pak Kapolsek pih giyo dakwah Pak Darami giyo dakwah urang mukat baje giyo dakwah urang mukat kupi pih giyo dakwah drawan mak irmoh giyo dakwah mesti nekeun dikrek balung hai dengku pe kamu mang nak kajula malam mi Bandung dakwah sawadinga ai mi dakwah hana mecih pegat mimbar yang lagi rupa dakwah na dua boh mi dakwah bil hal dakwah bil makal
baklung berosai tangse mak akhirun luar biasa belah pina dakwah pua dakwah tengku banjir gunung berutuh mitren iu kampung meyayan dakwah Allah Ta'ala mak golom jid ke peringatan bagi manusia hanapa tak pega dakwah yang lagi rupa saremi natau ni jajak mak utang thi baklung berosa mak akhirun luar biasa belah umi yang mentuah ayah yang bahagia tingah maghrib lam salah saluh rumpu buk ibadat hantam yang kakak miu buk lun tuan lun dinga berojeh mak ia dari gunung di trenu kampung maya berakan mi wate ia dile bakrung bacut bedah ubena urung yak semawa yak drop engkut tapi barosa mak lam tengah maghrib lam salah saluh urung ibadat bertuh gunung mak ubena ia yang na lam gunung di tren gunung kampung yang cukup luar biasa umi mayit yang na di tangse yang di Aceh pidi ihpat utunom Aceh Barat merempek mayit leh ada mayit merempek itu ada mendai hai umi yang mentuah pepas hai mayit kedeh merempek ian ban mandum nak kekuasaan Allah ian Allah Ta'ala makna dakwah mungkin nepedeh peringatan bagi umat manusia bagi hamba Allah mi yang mentuah ayah yang bahagia mi yang berakan sering tadi ngemak di tangsean bohdrin mame gule mame sering naik tangse tapi uroyo mi wate tajak kedeh le tat mak lam langka bangki kaya lam lampuh mak bak kaya yang kakak mati pakon mi ian dakwah Allah Ta'ala yang luar biasa akhirun luar biasa put berusaha pi mak dakwah to binih laut pi cukup luar biasa tsunami nabila Allah mi nganyan hanjit ke peringatan le kata mi hana arti tak peduk dakwah bak malam yo kejit bak malam yo mi dakwah sebenarnya hana meceh mak di atas tengku wahai tualang cut mentang dakwah mi hana meceh di atas tengku mulyadi sari hana meceh di atas tengku yu seri putih mentang ban mandung ketayo mak urang giyo dakwah urang mukat baje giyo dakwah pak camat pi giyo dakwah lagi haba buno kiban dakwah pak camat muno mi tiga ge maghrib bedah pak camat gejak menasah gekeun ba tungku imum tuputnya balung azan tiga bedah pak camat kecok min Allahu akbar Allahu akbar getayang le urang syiir muhaya sawadan bak masjid ayang jawab le anak gedayang hai kan pak camat gekeun le urang syiir oh ma ikah pihnya sehingga hoteri bujik ke camat sih pakai menan pegah mak hana kakalan pak camat sabi azan bak masjid nyan pih dakwah olean mi pak kapal saya kebedah gekeun dan kuimum bahlung da imum siblit malam yang bedah kak pak kapal saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sampai terus kudih bak waladdallin rupanya mak truk rumah gutayang le urang si ane sodaimu menawa pak kapal saya mak ane nyan kah teri kajak kula yakin bujit ke pak kapal saya tin pakai menan pegah mak hana kakalan pak kapal saya tapi daimu bak masjid ayang luar biasa indah Bapak daramil pih menan umi ilikut baca doa auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah amin urang ilikut truk rumah udang le urang cik so baca doa ayat menang pak daramil mak yang ka hayane perte dendang imum bak masjid si perte muspika mandum hayane mudua yan kah tengah kajak kula yakin bujut cik lagi urang yan pih dakwah mi hana mencih pegat mimbar ya lagi rupa sari yan dakwah si dakwah urang mukat baje pih menan kiban dakwah rumukat baje dengku mentheu sidro rumukat baje mak truk sidro nak darah truk kena keun bang na baje pas bang gejawab le rumukat de nyolam kios kamu de yang toko kamu si baje pai mandu mukat de yang hana pai hana mukat jawab le ane darahkeun bang baje pas baje arat baje ketat padatnya yang luar yang modern sok dalam kamu sok luar bang yang Quran wate tabat bang luar yang kan deh pusat deh lagi sinumpai kulah gejawab le urung mukat de bek sok le dik baje agian kamu hana mukat le baje agian kalian baje pai mandum kamu mukat gata de ane urang Aceh ane urang Islam ane urang yang tengah diberlakukan syariat Islam di sini wadi bek sok le baje yang ya tekodi masa haur mukat na anak darah ya jawab Allah bang yang hana mampu sok malin tak jawab lagi dengan Allah ya adik yang hana mampu sok bangsat yan pih dakwah si olean urung mukat kupi pih gio dakwah kiban dakwah urung mukat kupi tengah maghrib kadang-kadang asyhadu an la ilaha
rupanya truk tirori keun bang bek le nutup kedai bang nubuh kopi tapo ge jawab le urung mukai kopi de ataupun aduan bek bak kedai lung kuno tengah maghrib kedai bak mana sahaja kedai kopi-kopi nak mit lengkap kedai berangkat ge jawab le urung mukai kopi yan pi dakwah uri nang rumah pi yo dakwah ki bantengku dakwah kamu inang dakwah drone hinang mi munoi rumah kadang-kadang ka siap siga mak kena yak belanja ka siap ngan baje laga saboh tai samping neplung aju bak laku bagah-bagah nekeun bang ataupun abui nepi din long abu siat long kena jak belanja bahan dapur pih kadit ikan nehi rumah nemat jaru abui nucum jaru abui ipikir lian opo ya Allah luar biasa mak long ngabu romantis sekali hidupnya rupanya anak kita yang mak saban syit lagi tapi ilmu agama ka anak tu singah jikalah kana perumoh menan syit di pedimang darah baru jikalah kana linto baru menan si cara dipedimang laku ai rumah sama dengan mak dakwah urang si tapi uronyo ternyata wateta kala mak dakwah han sambung le ba urang wateta uronyo mi dakwah han sambung le ba manusia ibu guru ba rumah sekolah gekeun ba anemiat ia trok rumah tok bintu bi salim bek le tamang rumah ne olean bak daya bak balai pengajian pi menan kentengku ya trok rumah bek le kata tamang dalam tok bintu bi salim rupanya truk rumah mak ibadah le anak i praktek tengku itre le anak tegai tok pintu ibi salam ikun le anak assalamualaikum rupanya mai berkeun mi si hantom pernah gedinga salam ba anak tingah ke semerah tingah rah baje mak bagah-bagah getik baje nan tengku gecok anduk gelhat ba rung getebit aju luak gebuka pintu gekeun ba anak so bi salam mai jawab ikun le anak long gekeun bagah-bagah aju le ku kian mayak-mayak bi salim ipikir le anamin upo ya Allah tajak urumuh sekolah ke pegah le ibu guru truk urumuh yo bi salim yo bi assalamualaikum tajak beut pih menan ke pegah le dengku truk urumuh bele tamang tok pintu yo bi salim ternyata truk urumuh watet tabi salim yo let ma sementara malum goyang kakuh meya menan mak najak rai likut bah kulit lelung najak rai ke mak bah kulit lele likuhut ian mak pakeun dakwahan mesambung li jikalau dakwahan sambung le mak haitung le manusia ya Allah taala amin putren bala nekaleun mak nabi nuh pakan Allah taala mak ne putren bala di atas kaum nabi nuh karena le manusia tengku yang ka petimang jahe le manusia mak yang hanali pekeun ne patih hukum-hukum Allah maka ji Allah taala ne putren bala lebih-lebih mak lagi donya kita yang uroyo kami nyo donya ka sangat tat akhir kepada hai mi kenai keun le urang mak kibai keun nyawa donya tanda ka akhir dumu urang petimang jahe manusia na semike pumbun-bun ban galak hate manusia tua ke Tuhan Allahu azza wa jalla Allahu azza wa jalla oh manusia jahe ni ba akhe masa han le so pike akhirat ma dumu urang peti mangharta dumu urang sembah berhala manusia tanya ke Tuhan Allahu azza wa jalla Allahu azza wa jalla leurang kadang-kadang mak yang kedua ke Allah taala maka ji bawaten mak kaum nabi nuh ni ancam le Allah taala ni perkara mak saban lagi urang Aceh berdosa le manusia kadang-kadang mi yang kedua kepada Allah nabi nuh mak gime dakwah merutuh-rutuh tun cuman yang ikut nabi nuh padum-padum dro urang tagai sehingga Allah taala nekeun ba nabi nuh no kasep gata dakwah no kiban shin uroyo ya Allah bedah berangkat gata kedai bak sabuh gunung yak pegat sabuh betra yak pegat sabuh bot le gata lun kena perkaram nang ro gata rupanya bawa tayan mak ge bedah nabi nuh ge kedai bak sabuh gunung ge kena yak pegat bot sebelum ne gunung mak ni mita urung pegat bot nabi nuh mi waten ni mita urung pegat bot cukup that he di ejek nabi nuh nayang kadikeun pungo nabi nuh wate merempek pet dro tukang pegat bot ke kemo nabi nuh hai netem pegat bot long tian dijawab lewayan no kamu tugas di pegat bot tagai
bak binih pantai teh, bak binih laut teh, bak ujung krung teh, kamu siap mau pegat bot drone. Nabi Nuh jawab, hai, niat pegat bot lung siat kan bak binih pantai, kan bak binih krung, kan bak binih laut. Niat pegat bot lung siat ipat icung gunung yang sangat mayang. Rupanya bak watayan mak pet drone tukang bot jawab, no. Mayang galom gat pulih pungo yak lup lan mau sakit jiwa lagi gedih leh. Panena urung pungo noh yak pegat but ucung gunung yang sangat mayang. Kamu hana pungo lagi kata noh bedah yak pegat aju kudro kedi. Rupanya mak diejek Nabi Nuh. Nabi Nuh mi hana syit kecewa ke bedah ke berangkat yak mita urung pegat but yang lain. Merempak lom pet dro tu urung pegat but. Wate merempak pet dro tu urung pegat but mak jiuhkan ka keun hai na tem pegat but long sian. Dia jawab lewayan noh kamu tugas te pegat-pegat but tagai. Bak binih laut teh, bak binih pantai teh, bak binih pasir teh, kamu siap mau pegat bot drone. Nabi Nuh ngejawab, hai ni pegat bot long siat kan bak binih pantai, kan bak binih kruung, kan bak binih laut. Dia pegat bot long siat ipat icung gunung yang sangat lambung. Pet dro tukang bot jawab, no. Mayang galom gat poleh momang, ya jek bodret-bodret dah gedih leh. Pane urang momang ya pegat bot ujung gunung noh. Kamu galom momang noh, bedah berangkat kata ya pegat bot kudro. Dihina mak Nabi Nuh, diejek Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mak tingat bahawa ya Allah sang mangat ku dakwah mandang daripada minta urang pegat but. Allah ne jawab noh, baik le kata kecewa, bedah berangkat yak minta urang pegat but yang lain. Gebedah Nabi Nuh mi merempak lom ngan pet dro tukang pegat but. Wate merempak pet dro tukang pegat but jiuhkan ka keun hai ne tem pegat but long sian. Ge jawab noh, kamu tugas ti pegat-pegat but tagai. Bak binih laut teh, bak binih pantai teh, bak ujung krung teh. Seandaji hai noh kedeh ulangit na gunung, na riun siap kamu ulangit yak pegat but dro ne. Medekim de Nabi Nuh nyo yang kapah merempak ngon lati. Nyo ka cocok joing lati ke. Hai noh. Bek le kata tekim, bek le kata berbangga hati. Ban pet dro kamu yo siap mu pegat but dro ne tapi dengan sabah syarat noh. Yo kamu tukang pegat but yo ban pet dro kamu yo penikah saya ngan anak gadih kata. Rupanya mak rupanya abu Nabi Nuh anak gadih ke sabah. Tinggal Nabi Nuh yo yang kalati ke sabah anak gadih pet boh linto baru karunya mana dro aku lati. Tinggal Nabi Nuh meno mak sabah anak dara pet boh linto kiban hi dengku. Masa Nabi Nuh hana menan mak. Tapi masa ke tayo royo abu bele tepegah pet laku adalah panah. Yang kejut wate lahir anak mi kadang-kadang dengku hana sabar-sabar hi. Wate kim kahi awak kerku. Oh wate ja dengku kahi awak bireun. Antrang gotong royong. Rupanya ami masa ge tengok bek le pegah pet lapan na laku wate. Tapi mak masa Nabi Nuh yo hana dengku mesusah tu Nabi Nuh. Yo yang kalati ge saboh anu dara pet boh laku kabeh anu dero aku. Keun le Allah Taala noh bek le kata susah keun je gudi. Ke perkara yang nanti kaji urusan lu. Gekun tu mi kamanan kaji ban pet dro kata yang lung penikah nganeuk lu. Gebedah Nabi Nuh gowo mi sayang Nabi Nuh. Sira gowo mak tingat ke poya Allah pakri aneuk lung tidra waji pet boh lakau kabeh aneuk dro aku. Rupanya truk rumuh mi oh wate ne buka pintu. Wate ne mak aneuk dara yang saboh kaji ke pet. Menghana te geduri le mak yang teh aneuk yang asli yang teh aneuk rakitan. Rupanya aku anak kita nawai kun kana. Mohana di geduri lima geheui di sabah-sabah. Ya kena. Wate geheui yang sabah rupanya mak agak degeri-gerihi bacu. Ingat ke poy Allah mi degeri-gerihi menan kuda lati. Geplung magah-magah ke pak gerpuh kuda. Tuh pak gerpuh kuda mi wate kebuka ke kalen ka tali kuda mak tingat ngaju poy Allah. Kuda tak ciptakan ke anak lung ni Allah. Kebut saya je sabah poy kuda. Olean geheui sabah truknya kena. Wate geheui nya mi hai agak su gasa seangin ijawab petra ya petra. Tingat ke rupanya yang gasa-gasa su menan asai. Nabi Nuh bagah-bagah geplung gede bak gerpuh asai. Truk bak gerpuh asai mi wate gebuka gerpuh wate ge katan le asai. Tingat gaju upaya Allah asai rupanya ka diciptakan ke anak lung le Allah. Itayo pih menan abu dekedina perumuh di rumah mesti gasa-gasa su seangin. Yang nanggap ju atalam gerpuh Nabi Nuh berarti rek ke. Panesit maya model-model jang. Aimi kamuri mak dua boh. Yang pertama kuda, yang kedua ase. Yang kelhe geheya kena.
Wate ge heuy rupaya mi bagah-bagah aneuk mutoyan mak melituh-lituh ngan Nabi Nuh. Min thain thơ ngan Nabi Nuh. Tingai gaju por ya Allah yang min thain thơ wate tawo rumuh rupaya mi. Gebedah bagah-bagah kedih bak gerupuh mi. Truk bak gerupuh mi wate ge buka mi ge kalen kahanale mi ai rumuh. Oh tingai gaju mi ka ciptakan ke aneuk lung li Allah. Yang keji tayo pih menan mi pih menan abu. Te kedia na aneuk darah de kadang-kadang kami tain thơ bak pasai bak pasai birin meseng ngagam yang cok huo puau rumah ju ke perkara mi goreng ngemi temeh tu rumah tak yang berarti mi rupanya mak kamuri bak watayan engko heuy tu sabah tu ya kenau yang kenyan rupanya anak yang lembah lembut sopan santun berwibawa tinggal gaju apa ya Allah yang kenyo anak long yang asli kameri yang teh guda yang teh asia yang teh mi yang teh anak yang asli ge penikahlah ngan peut rewa tukang yang but pika pakat hase pika mejan pan peut rewa awak yang kali ge penikah dengan anak Nabi Nuh le ge penikah mak bedah bagah-bagah awak yang yak peget but kedih ujung gunung yang sangat mayang gerekam gerekum di peh umi ka siap but bek ni yang balung tungku padum kilo habis lebang tungku habis dakwah malam ni dum ya habis labang pokok ji but ka siap tunggu wate but ka siap umi bak watayan Nabi Nuh neheuy tu aneuk yang gesayang yang bernama Kan'an aneuk gekeun tae aneuk lambut nyawa agar gata mangat selamat aneuk siatri Allah taala akan neputreun bala aneuk Nabi Nuh yang bernama Kan'an tae lambut nyawa aneuk siatri Allah taala akan neputreun bala aneuk Allah Ta'ala akan perkara menang royo taik kata lambutnya agar kata selamat rupanya anak Nabi Nuh mi yang bernama Kan'an ingkar kepada Allah ingkar kepada perintah ayah yang kejut Nabi Nuh mak di belang padang basya singa gegerak tangan siribe gelak kemaah bak getayo karena pakan anak dro sendiri mak ingkar kepada Allah Ta'ala mi bak waten anak Nabi Nuh nekun ayah halung setat dro na ayah seandaji untuk i raya teka ayah karam nang royo ayah long ujung gunung yang sangat mayang ayah gejawab bu Nabi Nuh anu ada ujung gunung yang sangat mayang tae anu burtuh gunung anu bate sini saho di papa tae kena lambutnya agar gata selamat pe kejadian umi anu Nabi Nuh ingkar kepada Allah dikarenakan pakan dakwah Nabi Nuh han getim dinge bak watayan rupanya Nabi Nuh neheuy perumuh yang sangat gesayang adinda mari bersama-sama dengan kakanda taik kena lambutnya agar kata selamat siatri Allah Ta'ala akan neputreun bala nepekaram nang royo taik ada lambutnya agar kata selamat rupanya perumuh Nabi Nuh jiuhkeun ngejawab Bang Nuh pernah Bang Nuh lang kawan ya keun Bang Nuh tinau Bang Nuh hanlong setat rawane sandaji untuk karam nang rawa ngop doya long ucung bak kaya yang sangat mayang yan Bang Nuh long hanlong setat rawane Nabi Nuh ngejawab ada yang mutua yang tak long cinta ada long sayang tak ada ke kata taik lambutnya agar kata selamat ada ucung bak kaya yang mayang taik ada patah patah bak kaya yang taik lambutnya agar kata selamat rupanya perumuh Nabi Nuh ingkar pula hanya tim setet Nabi Nuh mati kafir bersama dengan anaknya bernama Kan'an pak watayan mak Nabi Nuh nepu sapat ubena kaum yang kasetet Nabi Nuh nepu lambut tersebut wate Nabi Nuh ne berangkat umi ia kamli di bacut-bacut bak watayan perumuh Nabi Nuh rupanya mak gedemeng ejek Nabi Nuh gekeun sikre Bang Nuh goodbye Bang Nuh goodbye i Nabi Nuh melaku tanjut siraga berangkat gekeun sikre good ada wa good pe terjadi bak watayan mak karam nang ro Nabi Nuh dikarenakan pakeun dakwah Nabi Nuh le urang hanji tim patih mi bak malam yo sangat penting mak tak pedok dakwah sangat penting mak tak pegat acara halal bihalal yang lagi rupa agar pakeun anu tepi yang ubud-ubud mak mangat dituri dan mangat diteuh kembali mak pakiban syiar agama Islam urayo mi bele jauh tak pegah nekaleun lagu bengeng jumpa bu lagu bengeng jumpayan pada hai mi lagu kebanggaan urang Aceh lagu bengeng jumpayan mi pada hai lagu kesukaan urang Aceh indah tu getayo mak nek getayo jamun wate gekeun lagu bengeng jumpa mi ro ia mata wate gekeun lagu bengeng jumpa mak sedih gerui bulai tapi uroyo mak karena lagu bengeng jumpayan ka hantom le ta publikasi lam kampung hantom le ta keun bak watayan mak uroyo ka merasa aneh bak aneuk getayo aneuk murid long ibale berasa mak leuh medalai malam Jumaat
Rupanya waktu aku menteren-teren di balai tungku yang berbahagia aku ejek-ejek bengang jumpa. Kiban gak ejek bengang jumpa mesra menomi. Putih kuning. Ya nya nayang keun kameng lang kawan. Mejampu mirah banglah. Bunga si ulah indah lagaina pegat jaru-jaru alam Cina. Deje mak lagu bengang jumpa pakan karena hantom li urang keun-keun lam kampung. Maka jih mi bak getayo. Yo lam komplek apa keun PJK ayo. Yo merahmat Nabi Allah karena pakan yo tak pegat acara yang lagi rupa. Bahkan mak menurut laporan panitia bonomi tiap-tiap tun luar biasa mak jika la maulud pernah nepedimang jamil hel-heri bedro. Yo mak senang Rasulullah Allah Taala mak nabi ridha kepada getayo yang sangat rayu. Mi yang mutuah ayah yang bahagia. Ia mak perleta putun dan perleta garis bawahi karena pakon syiar manteng rayu bak getayo dan manteng tingat li getayo mak kepada Rasulullah dan kepada perjuangan Nabi Muhammad yuh awai-awai. Mi yang mutuah ayah yang bahagia. Ia sangat penting mi. Lebih-lebih mak bagi getayo inang.